social media li ari hangai thada vaccine ka baka naw lei bai mai or thada infertilization sa kishna mang ni meaning lamia naw li to misconception na kan lai kai hi proven na lam lai lak ni evidence lam lai lak manai laga expert ping da hi mang lak manai ka social media li thada isumi misconception laga pau khum shung ka zan mang nei da hang ngai e bia jaina ari ba itumi society like say gynecology with society itumi medical with society atumaina tangdala recommend say official recommendation mararang la atumna vaccine ka pok atamaina la atumna hamba ba mai jadamni ba recommend salo machim recommend masam ne ka phung lo ji ma hang mana yang ka jadamni ba ka pai ki ka matham ne hang ai ka ari recently ba recommend say even lactating mothers la and then pregnant thing ka pai ji government show ina recommendation show kai ne government recommendation shock the evidence based on the shock the train like he kapai the infertility way or future infertility effect like he evidence maling ne jaina the yar li hangai hada social media li pau sa to ong ji commission maning manai hada evidence kala hada doubt la yagal the expert ni consult sa la the pau commission ji li hada mushung khoi la ga bari shoot sa ngai the verify something ai ji bo ngai na ba arba kapra ubi ji hada recommend sa sare are like even lactating mother we bang la yam na an shiman da play bi bang la or now by the play bi bang la the recommend sa government ni sai na ya la ga thum na pawa ba sa ta play ba na ka pai la ka after 2 years or within 2 years 3 years it chiao re ji we pawi la sa ta la ya hili ki ka commission lai la ni baseless hada misinformation social media li ka sat manai jaina hili la tali thuna scientist ka la we got sa la ga ta la aming la got sa la ga chat la kai thuna the phak ma tam ni the controversy sala ka ya personality sir nei thuna jaina da yari ping ni ma pung bang sa ngai manai jaina government recommend sa da lai hada ping ji shurung sa ngai or any time doubt lai la ri dia yo na hangai ra ya atam fix some guys in usually hada khunau la thum ram nau la thum anyone individual doubts play ra la clarify ra sa individual level line la confusion like for ka hada clarify ra sang sak ngai ka hada chatak like fertility issue and then it theory to issue here but that it me side chong ai na here base mling na evidence mling na ji hada tharla kan clarify something ngai